Uvunywe ngabaningi umbono kaThabani ehlatshwayo-ke odabeni lwe-March and March, ikakhulukazi-ke ama-leaders-ke akhona-ke laphana-ke sikhuluma-ke ngophakela umthakathi kanjalo-ke uJacinta-ke naye-ke uNizwe Mchunu-ke laphana-ke uThabani-ke uveze umbono abantu abaningi-ke abawushayele kakhulu-ke ihlombe. Nawo lo mbono awuyizwele. Intatheli zethu lezala eSouth Africa ake protect laba bantu laba basalwa belwela iMarch on March. Ngiyacela ake niyekele ukubapublisha uma ngabe be-attackwa. Ake nibavezeni bengama-hero nje beyaphambili. You understand? Niyekele ukubaveza be-attackwa abantu balapha, because uma belibele bevela be-attackwa abantu balapha kuzobe sekuthiwa thina si-weak, kukhulunywa ngaphandle. Lokhu kuwumbono nje. Anginawo amandla okunicontrol izandla zenu manibhala, kodwa lokhu kuwumbono ukuthi bengicela engathi ningamprotect uNgizwe, engathi ningamprotect uPhayile uMthatha mayehlasela, yabo? Ngathi ningabaprotecta nje nofele emntwini. La kumele nibakhiphe khona ila bengama-heroes khona bewina belibele behlula izitha nikubhale-ke lokho. Mese kuthi la behlaselwa khona nikuvimbe lokho niprotect. Lo wenza ukuthi babe namandla naseyitheni zabo. It's not like thina sikho weak, si-weak, but ubuwiki bakha obethu ab-exposiwe la kwi-public. So la nina nibabona ubabuthaka khona sengathi ningabafihla nani nibafukamele ngoba bangabi. That's all I can say. Even